Кожоев Абжапар, Петровка Айлы, Центральная, 422, /1. Филимонов Сергей Владимирович, Крупская Айлы, Зеленая, 10. Атабаева Айнагуль, Теменсу Айлы, Карл Маркса, 62. Алымбаева Светлана Шашеновна, Петровка Айлы, Заводская, 130. Алымбаева Светлана Шашеновна. Дюшекеев Докторбек Абдудавич, Авторков Айлы, Центральная, 11. Медетбеков Бахтыбек Карабекович, Бавайл Чарылы, улица Берлин, 19. Куликеев Сүйінбек Челчиевич, Теменсу Айлы, Карл Маркса көшесі, 62. Куликеев Сүйінбек, şu 20 жылдан бері қызыл китеп алуға деген жаңы жылдың астында Құдай бұйырса алды. Çoğunlarımızda çok rahmat. Жаңы жылдың астында бізге подаркаларымызға китеп беріп жатқандарына çok rahmat. Атабаев Айнагүл 30 жылдан бері құс китеп албай жүргем. Мына жаңы жылдың астында құс китеп алдым. Жана министрлерге чоң рахмат. Биздин бөгөлүштүн баарын чечип, құс китеп бергенине чоң рахмат. Шуларга ийгилик каалайм. Аты жөнүндө айтып турган болсом, Сатыбалдиев Акымбек, Ак Суу айыл өкмөтүнүн Теменсу айылында